gona bola nnete Mokoni mmušo go ka letla ya mmušo go ka letla Mokoni a botse batho gale ba le patient Mokoni ba re mmušo re kwe banna re kweng batho ba Mokoni ke kgaetšedi ya rena ke ba buti ya rena ke bo morwa re a re ilwe nne ntse re nyaka fele no re motho ga ba etla ka mo banna a no tla ga botse le ga ete ko motho ga eta le ga ya ka ya ska shatse la dinuka ya no tsamaya ka pata ke di a ke le gae madaji se makai a gone wa botse Mokoni ke re nyaka ya rena ka se o ya ra motho bontse tla ba gore bana batho ba ke kgaetšedi rena go bo wa rra rena re go gopela gore tsebalega gore o mang o tswa kae ga gene ke kae re ka o nyakela kae tsere o nyaka dilo tse di jwale ka tseo gore botsa ge namane a re motho itimetše ba re jere ke semanyamane gape no tsere o ke semanyamane wa kae ge re monyaka gore mo kgwetša ka Mokoni ka re le gole ga a ka no tšea lotona la koe ba Mokoni o ile a o tshwetsa gore ke mang a na e Mokoni go kwela ga motho go kwela monna ga jo tshetse Thobela FM ya lekgotla la Afrika Borwa ba re ba bangwe ba bona batho ba re phela le bona re šoma le bona re dula le bona bothata ke gore ka nako nngwe ge ba sena mangwalo a maleba ba bangwe ba ka ba batlile ka maikemišetšo o tsebe gore ke ditlhopha tša go fapana bangwe ba tlile ka thuto ba gešo a re bolele nnete bangwe ba tlile dikolong ba tlo ithuta ka mono Afrika Borwa bangwe ba tlile ka mešomo motho o nyakile mošomo ka mono Afrika Borwa a ba o khumana bangwe ba tlile ka kgwebo o fitlile ka mo a ikagela kgwebo ya ona ya ba hira le ma Afrika Borwa ya ke dilo tse di bjale ka tseo tse le gore di dira gore batho ba ikhwetse ba le gae putso go rena ba ba dirang kgwebo na ba lefana ba lefa lekgetho leo re le lefa go bjale ka ma Afrika Borwa na Motheledišo re o amogela Motheledi dumela Motheledi re o amogela lenaneo la lekgono Thobela re o amogela moloko wa go tamiša dumela Matšai le kae ka fao moloko re gona re ra lena moloko wa tseba nna ntho e nyamiša mmane ke nyamiša ere ke ena mogalabi wa rena president ya rena mo e leng gore a ba santse gore a addresse naga e go tshwana le maloba ga a ba bolela ka bolwetse wa COVID o ba santse gore a tle setšhabeng a tla re addressa a bolele gore lena badudi ba naga ye taba e ya batho ba ba tswang ka kwa ntle ka kwa ba senang le mangwalo ke le tsebiša gore ko e rarolola ka mokgole jwale yena ga jwale o lebellega gore jwale o napa a re befediša ka gore o lebellega o ka re jwale o kgatlhanong le rena wa bona ebile ga šala ebile a bantšha mašheleng a makaka a ka bago 600 million a re ba ile nyaka ditorong dilo tše ka moka tše difofele kwa moyeng gore batho ba ba sekae ba tekela ba seka ba ba diang ba tshwenya batho ba e leng gore ba tswa nageng tša ntle yo ena be gore jwale befediša badudi ba naga gore ba mogala jwale re tla tla gore na jwale ka COVID maloba a bolela gore banna ntlogeleleng yona ga botse lebeleng ya ka gore a reng ka gore maloba o emeletša bolela moloko o emeletša a bolela mara ebile le ka bodiša ke batho o emediša ke batho ba e ba le kgausi le yena ba mmodiša gore na jwale tabe ya bafala di utlo ria jwang ka gore ga botse yena ba santse gore a teng jwale ka bolwetse jwa COVID re mmone ba re nea le gone ka 7 o'clock mogala jona maphosa o ile o bolela gore banna tabe ya batho ba nna ga di bjale ke tlontšha sepodisa ko gopela gore ene ebile a ba bitse le bona batho ba le ba etelela mo wantola pele ge go kgona ga se ka ba nyatša nne a ba bitse ba tla tlape le bona ma ba botse gore a re emišeng ka mo wanto ke gopela gore le feng maphodisa matšatši a ka ba wa lesomenne le tle le ba lebeleleng gorena ba ka se kgone o ntšha batho ba ka mo bona go thoma lenaneo Mokoni o fetse o bolela gore banna batho ba le ka kwa natala ba nagante gone ba tla ka o tee na mare lebelela maloba gane jale dipese tse di tse kae tse e le gore ba di swara di tšampile mollwane ra di bona di tla ka gara ga toropo polokwane ba re gape pese ya Malauši e godikile batho ba 90 mare o e butse gore na banna ba le ba re ke PMA ba di yang kwa mollwaneng na tsona tšhelete tše ba di tšeela motho ba jo ga di bjale ka mothempisa Mokoni ke nyako go botsa ntho e teng re na le bothata jwa maphodisa ka mothempisa ba e leng gore ba tsena mo dijwa tsa dishopong tša banna ba go tswa ka ntle ge ba fitlha go le bona motho a ema mola a ntšhe le tšhelete a ntšhe selo ba mo fa coltrantena ba mo fasileng a tse maphuthele tša tsena ka raga bena ka moswane go tla ba bang gape kore ba tšhentšhana ka dishopo tša banna ba jale o kgone go bona re tla swa le maphodisa lona ba na le enka le rena badudi ba naga e ka gore ba tseba gore re tlo ba tšeela mouso wa batho ba ba tswang ka ntle kare ba balaiša ka dibeneng ge ba potela ka kuang ba tšea ditšhelete ka mpotleng tša bona ka gore banna bale ba bereka ne ba tseba gabotse gore ga re mo molaong ba phela ba swere ditšhelete ka mpotleng tša bona gore ge maphodisa a thoma ba emiša ba ba swara
ba potang le bona ka kwa kana ba tja 2000 rand or ba tja 1000 le bona motho la gapile ngana le gona mo a buile gape ka moswane go tla ba motšela tšhelete ge o lebeletse seemo ka mothembisa o foka moya wa mokhutsa mang ka baka la gore batho ba tseba gore go sa sa o kare ke letšatsi le la megwanto ga di bona mokone le ke no kwa maabane ge ke sepela ka mo gara location ka mama bolla ba re ne wo sa di date wa re wo sa di date le nna ga re tere matšatši mokone ke ile a wa le nna nke ke be ke emise 2 days ke se ka fele ko gona mo location mara a ga di bona go bontšhe selo ba ngwadile go mo letekalana la Facebook ya bona batheletši ba magolo 225 ba ngwadile Janet Mogadi Mošia Thobela Dr. Mashamaite le Oratile ke a bona ba tla thuša kudu mmušo o tla reela tlhoko ka gore bona ba dutše ga ba dire selo ke mo gae ga maponto mo o mongwe ke Aaron Mapete Nkgapela Mapete ke le gona o tabotse o tabotse monna ešo mogala ba šike a leboga o ngwadile ka segagabo jalo a re nna ke bona mmušo wa rena o na le go nna o dira diphošo le magoši a rena ba ka dumela gore bafaladi ba teka mo nageng ya rena nna ke re bafaladi ka moka bona a ba sepele ba boele gae ge ba sepela motho mongwe ba sepele ga kgotso ke moka ba te ba boe gape ba na le mangwalo a maleba ke nna Aaron Mapete Nkgapele go tswa mo ga dikgale ga Moloisi o mošo ke Evelyn Lebebe a Thobela Dr. Mashamaite le Oratile mmušo wa rena ga botse a o kwemana a ke tso nnang ka le mmušo wa o sa kwe gale badudi ba balla ka basadi ba go tlala ka monageng e sego ka mokgwa wa maleba batho ba kgale re bolela ka bona re re badudi ba utswa dinageng di šile ba dira se ba dira sela ba bangwe ba rawa batho ba re thuša bjale ba eta pele ba rena ba sa reko mamothaši ba ya ba palela ka gore ba tetse naga e ka moka ke nna Evelyn ke ngwala ke le mo Stein City ga gešo ke mola botokwa a phasha mola o mošo ke Joyce Mogadi Nkwana a Thobela kgotsong Dr. Mashamaite le kgadi ya ditlou ka mogwe nna ke a dumela magagešo gore boetapele e tlo ba bo tshwanetse go ba gona ba seke taba ya go senya dithoto o ka mantswe a mengwe wa dumela gore boipelaetso bo kano ba gona e fela se ka ba bjela bja go senya dithoto e be bja go bontšha gore a re nyake bafaladi ba go tlhoka mangwalo ka mo bafaladi ba nang le mangwalo ba engwadisitše gabotse ebile re tseba le gore ga bo bona ke kae ke ba re ta šomago le go šomišana le bona ke nna Joyce Mologadi Nkwana ke a leboga o mošo ke Rose Lekate o ngwadile ka Seesimane nke ke bone wa sa ngwale ka Seesimane šo ke Segapa Mošito a Thobela Dr. Mashamaite o ipiletšo bjokhwi bo to re rarollela bothata bjo re nang le bjona maphodisa ba tlo šoma bjale gona tše dintši ka mona Afrika Borwa motho mongwe di ka tsa rarologa di rarolwa ke bona boipiletso bja go sasa ka baka la gore batho ba le bona ba lemogile gore ya re dutse ka moka bontši ya gore ke a kgolwa le bona ba bona gore ba ikgoleditše magalatlhong ka baka la gore ba dutse ka mo nageng re sa tsebe rona ke bomang ba tswa kae o mongwe ke Pheladi Mologadi go itse mang a re Thobela Dr. Mashamaite le Oratile nna ke bona e le taba ye botse ya gore bafaladi ba sepele mo nageng ya ga bo rena le ge ba bangwe ba bona ba tlo utama ba ka se sepele ka moka bona ke a le botsa Nthošia le mase a bona a sepele ka baka la ba bangwe ba ka maokelong e re bolela bjale ba sekgale ba beleilwe dilo tše di bjale ka tšeo